family, Ronald Perez and family, Arvin Perez and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Neil Christian Castillo, Charis Castillo, Teres Madison Castillo, Pio Sky Corowak, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quiazon, Gina Aguirre and family, Regina Rodriguez, Lynn Alde, Marian Torres, Edith Avendaño, Blessy Myra Canlas, Yola Canlas, Henry and Lovely Canlas, Alcantara family, Joan Santos, Cesar Maluntag and family, Nelia Santos and family, Cesar and Jocelyn Maluntag, Jefferson and Debbie Ann Santos, Rolando Pineda and family, Rose D. Pasqua, Sherilyn Malit and family, Celine and Leon Watson, Jen and Sherilyn Malit and family, Rosa Aguilar, Conchita Go and family, Alice Eugenio and family, Corazon Cuellar and family, Tanueco Enriquez family, Frank and Advento, Relly and Gloria Tanueco, Severino David and family, Nardo and Mirna Galang and family, Mace Unido and family, Rogie Enriquez, Kay Endo, Rowena Nano, Lisa Aquino, Urquico family, Alvarado family. Para King Aldo Kebaytanong Rolando Pineda, Evelyn Pineda, Angelina Policarpio. Para king Kapagnasanan Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Manalili Palacio family, Martina Eileen de las Alas, Arthur Wilkerson, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Alfredo Sandra Salazar and family, Jonathan, Dian and David Salazar, Bobby Cortez and family, Ciro Maverick Fabila, Michael Fabila, Chelsea Marie Famire, Angelina Lagman, Jesus Lagman, John Michael Lagman, Jen Oscar Albayalde, Tim Amparo Cline, Louis Nathaniel Tenorio, Laila Baltazar, Michael Aguinaldo, Nancy Aguinaldo, Victor Aguinaldo, Mona Ocampo, Jacqueline Nedic, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, Joseph Benedict Healthcare, Raymond Anthony Garcia and family, RGMT Apollo, Debbie Ann Santos, Dave Clarin, Franco Dale Clarin, Cesar and Jocelyn Maluntag, Jefferson and Debbie Ann Santos, Jenaline Maluntag, Joseph Marcos Angela Sophie Santos, Rafael Dean and Franco Dale Clarin, Helen Sabado, Jose Sabado, Jonalyn Sabado, Angelina Lagman, Jesus Lagman, John Michael Lagman, Meryl Ann Francisco, Maria Cecilia Policarpio, Ariel Policarpio, Wins May Ali Katakutan, Eileen Katakutan, Edith Newto Yoshida, Eric and Erin Yuna Laksamana, Ernie and Resi Laksamana, Betty Aquino, Sanday and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corinne and Ron Inigo Pino, Cindy Cadag, Lydia Vargas. Parking Malawang Kapaldana ng Edith Mercado, Dennis Canta, Olive Pasco, Marvin Dingal, Geraldine Adan, Luz Navarro, Pamela Capuno, Reynaldo Santos, Joyson Duya, Joven Duya, Anelfa Echevarria, Marieta Aquino, Nadia Cabanbog. Si travel na pong Erese Fauni, Lorsil Fauni, Loris Avery Fauni. Pangitalap din Caladwada Felicitas Valle, Estelito Valle, Diosdado Perez, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin Diramas, Father Eric Santos, Ferro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Adelina, Antonina, Joseph, Alieta Flores, Carmelo Basa, Romeo Basa, Rufino Santos, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulo, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avendaño, Vincente Umong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Vincent Benavista, Fatima Ong,
Arlene Salva, Lorenzo Eso Mendoza, Avelia Meng, Francisca Jerome Santos, Venancio Adan, Yolanda Adan, Eva Asahar, Maria Luisa Policarpio, Joselito Jimenez, Margarita Madini Flores, Barcela Mabini, Mama Payang Mabini, Lolita Regan, Ireneo Reganit, Sally Mazon, Graciano Regamit, Senior, Nelia Pamandanan, Benito Alfonso, Hil Alfonso, Bernie Alfonso, Dodi Alfonso, Francisco Lampa, Soledad Lampa, Noli Lampa, Ninoy Fernandez, Norma Feliciano, Manuel Pelayo, Jose Ray Dizon, Primitivo Balili, Anicia Baluyot, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Maria Consolata Ponsalan, Efren Enriquez, Diosdado and Clara Tanhueco, Abel Tanhueco, Angel and Ines Tanhueco, Benjamin Francisco, Gabriel Coronel, Lisa Dizon, Paul Dunca, Justin Joel Gomez, Lourdes Garcia, at ding maldang kalado, ang mga ilang kimpakalulo ng Ginoo. Imbangin sa tamo po, Reverend Father Jonathan Bartolome. Maglakad gulot mo nung sana ang krus tuki ka na ko arapat tali mo nung sana ang krus tuki ka na ko arapat tali mo Kwaresma panahon ng grasya Kwaresma niyang ikapepaylasak Lawan mo, gulot mo, tukibisa ko Sapan mo ko kakung kruspusanan mo Lawan mo, gulot mo, tukibisa ko Sapan mo ko kakung kruspusanan mo yung ginumantabiya kaya kayo. At kaya ka, antimorin. Si Shantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ng kapatawaran ni malugutang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi ka ring banal na misteryo. Yakastaya, ngayon imiyag na lagnan kapanisyan. Aminan ko king Diyos, ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, imi kasala kong dina, king pamisip, pamangamano, ang pampamanyapat, king marok, at king pamagtamad, king gawa, king mayap, asukat usanang dapat. Kasalanan ko mabayat. Ulinita, panigapo ko kang Nuana Mariang Kapilamang Birhen, karing sablang anghel ang pangbanal, at kaya kayo kapatad, ing panalangin ko king Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alananga. Amen. katman mo saring puso mi king lugod mo, at
papanatilyan mo kayang tapat, king mayap ng balitang Kristo. Ipagkaloob mo sa kaya kami, ing grasyang talakad babo ning makataw ming kainan. Itiadwan mi king kapamilatan ning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibiye at magari, kambe mo at ning Espiritu Santo, metum mo king panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat king libro ng propeta Oseas. Anti kaniti ing sasabyaning Ginoo, Israel, magbalik na kalub king Ginong kekang Diyos, ing dewakan, ape manyapat mo, yaing mekapasari, king kekang pamanga hamak. Mabsekang amanong pamanisi, at ilaring iayin mo, magbalik na kalub king Ginoo. Sabyan mo kaya, patawaran mo ing sablaming kasalanan at mitmong ganaka tanggapan mo kaya sana. Bang adwananan daka king kaming kapurian. Ing Assyria enaka malyaring iligtas kareng kabayo ng panggera a enake makiangkas. Ing isano pamang dinukit ning kekang gamat emine ausan kaya kaming Diyos. Uling kaya kamo bukod, karin lamanakit lugod igpa, reng meulila. Ing Ginoo nga nang sasabi, lunusan ko ing karelang kataksilan, lugurang kula king kabilugang kong puso, uling ingwa ko karela, milako na. Mangari kong ambon adugpa king Israel, mamulaklakya antimo ing lirio, at magyamot yang malalam, kalupadaring dutong ning Libano. Lumabong laring kayang tulod, at manyuling dakal ing legwana, miwangis king olibo, at ing samyo na, maging kalupa na, ning kareng sidro ning Libano. Magbalikla at mibyebye king kakong lilong, mananaman lang mais at trigo, apasi pamungang dakal, at gambul lang ubas, amunye alak, amibantog kalupa ning alak ning Helbon. Nano pang sukat ng pakialaman ning Ephraim, kareng idolo, ngening ako ing daramdam king kayang panalangin, at ako ing mimingat kaya. Kalupa na ako ning dutong asipres, asagiwa mong sagiwa bulong, king pamamungayo, ako ing pasari. Ing taong biyasang tatalastas, nalasa na retang amano, king kabalduganda, gunama na sana ning matalino, uling matulid laring dalan ning Ginoo. Karetila tutuntun din taong banal, dapot ding makasalanan, mga tisudla at mga sakab, uling ding dalan, ero papansinan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ako ing ginungke kang Diyos, pakiramdaman mo ing siwala ko. Ako ing ginungke kang Diyos, pakiramdaman mo ing siwala ko. Dimdam ke ing metong asiwalang, ako sadyang daramdaman. Ako ing mila ko, king pupusanan mong mabayat. King buslo ning alipan, kelabyus ko la ring gamat mo. King oras ning kaligaligan mo, di nalong ka, at ako linigtas da ka. Ako ing ginungke kang Diyos, pakiramdaman mo ing siwala ko. Mekibat ko makapampan ko kanita, king pagkublyan ning duldul, at king leleda ring sibul ning Meriba. Panyo bukan da ka, damdam ka balen ko,
kening kakong babala. O Israel, sana tumingit ka. Ako ing ginungke kan Diyos, pakiramdaman mo ing panalangin ko. Eka mi kakayaliwang Diyos, subali ka na ako. Eka sasamba, king Diyos ay aliwa. Ako ing ginu ake kang Diyos. Aketi, mi dalake ka, ibat ka rin Ehipto. Ako ing ginungke kan Diyos, pakiramdaman mo ing siwala ko. Nung imbalen ko makiramdam niya mo kako. Nung ing Israel, tukya na mo ing tuturo ko. Dapot, ing Israel, pakanan neking peka masanting diling trigo, at pasawane king pulot panilan, ame yakwa karing batu. Ako ing ginungke kan Diyos, pakiramdaman mo ing siwala ko. Parang alantaya po ing maya pabalita. Ligayat kapurihan ka, Kristong Jesus, agilumit. Ligayat kapurihan ka, ligayat kapurihan ka, Kristong Jesus, agilumit. Ligayat kapurihan ka, ing puso mi payapanala, makasadyang makiramdam ka. Magsalita na ka, magsalita na ka, alipan mo makiramdam yan. Ligayat kapurihan ka, Kristong Jesus, agilumit. Ligayat kapurihan ka, ligayat kapurihan ka. Ing ginumanatilia kaya kayo. At keka antimorin. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Gino. Linapit ya kang Jesus ing meto nga eskriba at kitnane, sano ing pekamaraguldiling kautusan. May kibat siya Jesus, iting pekamaraguldiling kautusan. Makiramdam ka, O Israel, ing ginong kaya kang Diyos, yamu bukod ing gino. Lugurod ming kaya kang Diyos, king kabilugan mong puso, king kabilugan mong kaladwa, at king kabilugan mong kaisipan, at king kabilugan mong sikanan. Ing kadwa pekamaragul, akautusan, antiya kaniti. Luguran ming kapara mong tao, anti mo ing kekang sarili. Alangaliwang kautusan na migit pa kareting adwa. Ing eskriba ka, nga na kaya, tinod ka maestro. Totoo yung sinabi mo, king ing ginu, yamu bukod ing Diyos. Subali kaya, ala ng aliwa pa. Sukat siyang luguran king kabilugan mong puso, king kabilugan mong kaladwa, at king kabilugan mong kaisipan, at king kabilugan mong sikanan. At sukat siyang luguran ng kalupa mong tao, anti mo yung kekang sarili. Mayap palak ing mamintu kareting adwang kautusan, kesa king miyayin animal adurulukan king altar, at aliwapang sakripisyo king Diyos. I Jesus apansina na king ing tao, yasayang makibat. Inya nga na kaya, kambidang mara yung mibilang karing pagarianing Diyos. Kay ba't nanita, ala nang metong mang mengangas pang mangutang kang Jesus. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan. Kapurihan keka o Kristo. Maya pabak po kaya kayo nga.
Kumusta na po? Kwento. Balikan po natin yung isang kwento tungkol dun sa isang customer na pumunta dun sa isang tindahan para bumili ng pamatay lamok. Sabi niya, ibigay mo sa akin ang pinakamabisan yung pamatay lamok kasi, ay Diyos ko, ilang araw na ako napupuyat dahil sa mga pesting lamok tuwing gabi. Tapos yung nagtitinda sabi, sir, eto po, garantisado. Mabisang-mabisa to. Tapos binili na. Medyo mahal, pero okay lang. Tapos after ng 3 araw, bumalik siya. Sabi niya, gusto kong isauli ito. Walang kwenta naman pala yung binigay mo sa akin. Sabi mo, garantisadong mamamatay yung mga lamok. 3 gabi na ako napupuyat na naman kasi hindi man sila namamatay. Tapos sabi ng tindero, paano yun po ba ginawa? Siyempre, nilagay ko dun sa pag-spray, tapos ini-spray ko bago ako matulog. Walang nangyayari. Tapos sabi niya, sir, hindi ka nagbasa ng instruction, no? Bakit? Sabi, tinignan. Eto, sa likod ng produkto, sabi, ipainom sa lamok 3 times a day. Sigurado, tsepok ang lamok. Yan. Next time, sir, follow instructions. Yan. Second kwento. Minsan po si Erap kasama yung kanyang kumpare. Tapos, nandun sa banyo. Tapos, sabi niya, pare, buwisit ang shampoo ito. Sabi, bakit? Ayaw bumula eh. Tapos, lumapit yung kanyang kaibigan. Sabi, pare, paano naman bubula yan? Hindi naman basa yung buhok mo. Tapos, hello. Tignan mo yung nasa label ng shampoo. Sabi, for dry hair. Dry hair nga eh. Ba't ko babasahin yung buhok ko? Nagpa-follow lang ako ng instruction. Yan. Di kayo po, mag-follow kayong instruction? Na? King Pila po. Ako si Singet. Diba? Andiyan Kenny mo po pa siya mag-communion. Diba? Dire-diretso. Naku, mang kagisan ng hoste. Gana-gana po. Pero, diba, pachetyo ka, biglang, magkatya pa. O kaya, pota pong King Dalan. Nukari ko po lilipat. Mas kinuka rin, diba? Diba, tipong pedestrian lane, karinta mo dapat lilipat house ka nito, no jaywalking. Pero, Kenny ba naman? Mas kinuka rin, di ba? Kaya tingkutang, biyasa tamong mag-follow instructions. May kasakit ko po. Recently, ita pong sakit ko, parati po ngati sakit utak. Bali po ita. Kasi po sira ko po buntok. Yan. Papansinan, sira ko. May partial amnesia ako po for period na po ng 2 weeks. Atik pong tatandanan. Ning kayo po magkwento ko, paulit-ulit siya po. Kaya ba't ako ba tatandanan na gawa ko na itang bagay nga ita? Yan. Sabi ko, baka atin niya pong consequence kaya tan dati kong may kasakit ko po mga 20 years ago. Limbagla po rin ang uyat na ning right side na ning brain ko, ining utak ko po. Balada po ating kung nahinta po pa siya sasakit na buntok. Migraine. Uling pong makanita ka ba mag-collapse ko. Pero uling pa ulit-ulit siya nang iniskanda ko po, makalbagla po ring uyat Kenny. Kaya dakal ko po panulo kanita. At dakal pong bawal. Bawal yung kabat. Sabi ko, Diyos ko, Dok, karakalda naman. Nano po yung guy? Pakisummarize na mo po. Yan. Kabat sabi na, Among, basta do things in moderation. Kaya masyadong magpapagal. Kabat bawaling sobra pali, sobra dimla, itang king aircon, manyan. Kabat ingkanan mo, all natural. Bawaling processed food, bawaling... Bali po na ang kakanan ko kanita. Parating lugaw. Lugaw, natin mong dita kasin, bawal pong dinan betsin, bawal dinan patis. Kabat itang ulam, steamed. Basta, nani-steam king kaya. Yan. Kabat asin niya mo, mali tayo po yung diet ko. Kabat danom mo, danom. Alang kape, alang soft drinks, yan. Ita po yung kaya. So, sinamarize niya, apin po reta rin dapat gawan. Among, siguro po kanyan, kumayap na ka, balo mo na yung dapat gawan mo. Sigurado po? Pati balo mo na ng gawan mo, kumayap na ka. Dahil pong masakit kaya kayo. Kasi, atin po difference, itang balo me, ang po pa itang tutok yan me. King Gospel po kasi, atin pong metong skriba, o itang expert king law, mangutang iya.
Sana po yung importanteng diling batas na ang patsinintik yan may matulaning apong Ginoo. At po, papasummarize na lang. Pilalawari ring batas na dapat tukyan. Pilala po. Bala, 10 Commandments. Aliwa mo po yung 10 Commandments. Pero kayo po, memorize rin 10 Commandments. Na po yung Commandment number 3. Deni pong kakatamong lectors. Na po yung number 3. Pati recitation po, di ba? Dudukula pati. Itang keep holy the Sabbath day. Number 4, honor thy father and mother. Number 5, thou shalt not kill. Number 6, memorize na la. At least, memorize na la po. Pero, deni pong mamasa tamo, no, po, apulo la pa rin eh. Pero balayo po, apulo la mo, ali po. Kareta po, batas tutok yan da? 613 la po yata, nung yak po magkamali. 613. Na dapat tukyan mo to the letter. Nung tikyan, itang faithfully, sasabihan da rin pong expert king batas, maging matulay nga pong Ginoo. Kaya, legitimate siya po yung request na nining tao. Lord, pwede yung pakisummarize mo na la? Napatsetik yan milareni, maging masayani nga pong Ginoo. At nano po yung summary? Love God and love your neighbor. O rin na po. Sabi na, kagaling mo. Balo mo la rin. Nakamalaot king kayaryanan ng apong Ginoo. You are not far from the kingdom of heaven. Pero sigurado yabang mirasban ba? Na? Nung balo mo nung anding batas, o kaya memorize mo yung Bible, guaranteed, milog ka ba ba? Ali po. Pero ngayon po, sinimplify na nga pong Ginoo. Alam na natin kung ano yung dapat gawin para makapunta ng langit. Ikay po, Bisaya kong miras banwa. Yan. Kasi may isang teacher, tinanong yung kanyang mga estudyante, sabi, kids, sino gustong pumunta ng langit? Magtaas ng kamay. Tapos nagtaasan sila lahat. Maliban kay Susan. Tapos sabi, Susan, ayaw mo bang pumunta ng langit? Sabi, gusto po. Ba't di ka nagtaas ng kamay? Ma'am, magtatagal po ba tayo doon? Baka hanapin ako ni nanay. Wala na agad-agad na. Ikay po, bisa na kayo? Agad-agad? Panalangin din. Balutan naman yung dapat gawan ba? Tamiras na banwa. Yung kutang gagawan tamo ba? Balutan lang rin alawang commandments, pero maging tapat tamo ka rin eh. Yung kailangan, luguran yung apong Ginoo. Masaguli po sabihan nita, kaluguran king apong Ginoo. Pansinan, mapangadi ko, sisimba ko, magnovina ko. Pero kulang ya po ita. Metong ya pang dimension ita. Burina ni apong Ginoo, kompletuan tayo. Pakit mo itang pamaglugod king apong Ginoo, king konkretong bagay. King mga nano, luguran mo yung kapara mong tao. O ito po yung mas maragula challenge. Ikay po, gyuya paluguran ng kapara yung tao. Nung kasiping niyo po kakilala lawin niya po. Yan, kakilala po yan. Agyo yan luguran yan. Kasi po yung neighbor, kaya ba po yung kumari mo, yung kumari mong marites, yung kumari mong mamayad utang. Kaya ba po yung neighbor, yung asawa mo na ning kay irresponsable. Kaya ba po yung neighbor, yung anak mo na pasaway, masya sa buntok. Kaya mo, kaya ba rin? Patireta po kasaman ko. Kaya pingalan ni Ginuta mo, love your enemies. Pray for your persecutors. Bakit? Kasi kaya bela king neighbor din. Ito po yung maragula challenge. Potang miras na kitang loving our neighbor. Kasi ning kayo po naman kalugod-lugod. Din ka para tamong tao. Pero nga na ning Ginuta mo, no choice. Yan yung konkretong paralan, banta, sabi mong kaluguran me, ing apong Ginoo. Ning kayo po kasi, balutan naman din dapat ang gawan, di ba? Itang makanan maging maya pa Kristyano, sumaw. Sopan mo rin pakakalulo, dening mangailangan. Ning kayo po balutan naman nunan dapat ang gawan. Pero yung masakit, etamburin tukyan, nung nanitan dapat gawan. Kalupan na po itang akwento kaya po itang meto nga magpa-counsel ka na ako.
Kasi problema ya po king kayang relasyon. Kasi kanu kasaman danin, pakipatende. Kabat kitang kupin, pakipatenda ka. Abalo ko po, may kipagrelasyon niya king metong atalasawa. Kayo po, nano po nga suggest you? Keta? Buriming maging tahimiking demo o salese. Nani napagawan? Lakwan mo na ita. Di ba? May ngira kang pamilya. Kabat magtaka ka nung bakit mimwalaki ka o susuguran da ka, pakipatenda ka. Sabi ko, may pawari-bali solusyon. Eus to. Amo, apin po yung soulmate ko, peka pa nga di kaya po, po hindi natang. Diyos ko. Palagi po, padalanan ni nga pong ginuita. Bata maging masaya ka, maging miserable la rin nga alwang tao. Pero itamo po balo tayo maning pakibat. Pero itabisang, tabo rin tok yan. Kalupan na kyan Sinimplify na nga pong gino. Bisa ako miras banwa, you have to love God and you have to love your neighbor as you love yourself. Makanitayan po kasimple. Pero knowing the commandments, guarantee na miras ka banwa. Totoo, you may not be far from the kingdom of heaven. Pero nung katutupad, siguro ang gakamo, king kilwal. Babatso ka king, nung naning at king banwa. Kasi, kamaging tapat, kaya utos na ning apong gino. Sinimplify na yung kailangan mo, mabisa tamong tuki. Mabisa tamong mag-comply. Ulitan kaya po, banta miras tamong banwa, nga na ning ginuta mo, you have to love God by loving your neighbor. Makanitayan po kasimple. Amen. Alakad ko po. Kailangan irap tala rin sarili tamo, ban etamo gawang miyalwang mababo, kasangkanan, bantakpan la ring malita mong kararaptanan. Karing balang kayadwanan, nga tamo makibat, Ginu, pakiramdaman mo kami. Gino, pakiramdaman mo kami. Para king banal a kapulungan, bang maging metong yang mapamakalulong komunidad, ampong dirikil king obra, ning pamisut ampong pamikasundo, ampong mamatawad, karing magkamali na nga anib, kambening kapibabatan, nga tamong manalangin. Gino, pakiramdaman mo kami. Para kaya katamong sabla, bang mangangasta ng manimuna, king pamamatawad. Potang ding alina, panasakitan da katamo, nga tamong manalangin. Gino, pakiramdaman mo kami. Para karing komunidad, ban ing Eucharistia, agyagana katamong mamatawad, king metong at metong, ampong lumingap karing kaparang taong malilili king dalan, nga tamong manalangin. Gino, pakiramdaman mo kami. Igpa ning Ginong Jesucristo, miyak malasana ring dapat mi, karing amano mi, ampong layon ming apasyag ing kapasalamatan, ampong lugod kaya ka. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Ginong Diyos, turuanan mo kaming panel, lulugod ka rin kasalangmi, ampong manalangin para karing taong penasakit na kami, agyamang balo mi king iti, mayangawan. Dapat mi iti, uling ya ing tandaning pangakristyano mi. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ain ko, Diyos ko, ikang tanggapan. Ain ko, Diyos ko, ikang katutupan.
magsisisi, magpakumbaba, ikang tanggapan, kekapatawaran. Kaya tamong daon. Matanggap yara pa ning Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapan niya sa aning Ginoo, itindaong karinggamat mo. King ikapuri ang pang ikaligayan ning lagyuna. King ikasaplalata mo at ing mabilog ng banal a kapulungan. O ipaming miglalang, panwanan mo reting ayin as si Jabi. Gawan mong karapat dapat adawon keka at manatiling sibol ning kaligtasan. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong gilubi. Amen. Ing Ginoo manatilya kaya kayo. At keka antimorin, Iyat na yorem puso yo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tam. Iti karapat dapat ang pong matulit. Tunetin, karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alananggat lubos mayupaya kapamilataning ginumi. Balang banwa, babiyame kay kamiting masayang panahon, anong numipag sa dyaning pamagmasusi, king pamaylasa, kamatayan, at pamanyubli ng bebye, kambering mibayong puso at kaisipan. Ipa, pagkalume kaya kami ing espiritu ni malugod a kagalangan keka, at ning kusang luba pamanyuyo ka rin kaparaming tao. Kabang gaganakan mila ring maulang me palyari, amin niya bayong biya kaya kami kapamilatan ng Kristo, mi gaganap kilubmi ing larawan ning kaya kang anak. Ulinita, kambering kororing anghel karin banwa, daralit ming kaya kaligaya, layon makyabe, alantok ng babya kapurian kaya katingaming pupuri. Banal, banal, banal yang inu, Diyos yang mayubaya. Mituyaing banwa, mituyaing ato, higekang ligaya. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Banal, banal, yang Ginoo, Diyos yang mayupaya. Mituyaing banwa, mituyaing ato, higekaligaya. Mapaladya, ing daratang, king lagyuna ring era. Banal, banal, banal yang Ginoo, Diyos yang mayupaya. Mituyaing banwa, mituyaing ato, king kekaligaya. Tunay kapin banal o ipa, ikaing panibatan ni sablang kabanalan. Ulinita pagparalang pumi, pabanalan mula reting ayin king espiritu mo ban para kaya kami malalang katawan at daya ni ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lupking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape. Pepa salamat siya kaya ka. Piraso na binyanakre kayang disipulo, nga na. Tanggapan niya iti ikongan, kanan niya. Iting ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis. Pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis kari kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakong dayaning bayo at alananggang tipa na mibubu para kaya kahit para karing dakal para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasal pantayanan.
kekang ligaya, ang nanaking datang ka, king kekang ligaya. Inyang yeni, gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Daraon miya keka, iting tinapin ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, ikaming ansanang mi sulu-sulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami, anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yatuban mi ganap king lugud, kambi ng Francisco, ing kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaming obispo at isablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawa na at manenayang subling mi at isablang mayango labye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king die alananga ban kayabe ng Maria, ing birhenin duning Diyos, kayabe ng Jose kayang esposo, kayabe ring apostol, at isablang santo at tinupat king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kayang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipamayupayan tutu kagom ning banal Espiritu, pupurianda kat parang alan, manggaman king alananga. Tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ning ginutang Heso Kristo. Ibami at suban mo, misamba nilagyo mo, tatangke kami, ingkarian mo, mi pamintuan ilog mo. Ketiki ato ating banwa, mi pamintuan ilog mo. Ikakanan mi, King Aldo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, Dia Domini. Hati patawad mo ke kami, misalami kita. Anting pamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke ipa, saul king tukso, nunay kapus king maro. Ikabos mo kami ginu, king sablang marok. Malugod mong pagkalubing kapayapan, king panahon miban, king kasopan ng kayakang pakalulu, parati kay mikabos, king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling keka, Maria, ating kayupayan, magiligan, yamang naman, o ginuming Heso Kristo, as sinabi karing kayakang apostol, ing kapayapan, dalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, mabiya ko kaya kayo.
Ginoy mo sana babalik din kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kang iglesia at pamayapan. May pambilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibiat magari, manggaman king alananga. Amen. Kapayapaan yung ginumanatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Ipakita yung mikakametong tamking kapayapan. Cordero de Diyos sa nilalako, ikasalanan niya tu. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos sa nilalako, ikasalanan niya tu. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos sa nilalako, ikasalanan niya tu. Ibemo ke kami kapayapaan, ibemo kapayapaan. Nyo'y ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako, king kasalanan na ning yatu. Mapalad rin mayaos makisulo king apo na ning kordero. Gino, kung matampang tanggap kaya ka, dapat iyagas na yung amano mo, umayap na ako.
Ipinapaalam po namin na sarado ang opisina sa darating na April 1st, 2025. Idineklarang regular holiday bilang pagdiriwang sa pagtatapos ng Ramadan. Pangalawa, Christ the Divine Healer Paris raffle tickets. Nasa gilid rin po ng ating shrine ang mga PPC officers ng Christ the Divine Healer Paris, Santa Lucia Resettlement Center, Magalang upang magbenta ng tickets. Ito po ay bilang paghahanda sa kanilang darating na piyesta. Maraming salamat po. Manalangin tamo. Oy paming malugod, katman mo kami king si kananing kaya kanlugod. Kabang makiagum kami kaniting Eucharistia, abalo mi sanang lubos ing pangakabo sa tinggap mi. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginumanatilia kaya kayo? At kaya ka, antimo rin. Manalangin tamo. O malugod, aapo mamakalulu, pisyag mo kambening banala krus ing alang kupas sa lugod mo, king balen ay iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ring panigapot panalangin, ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king Aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king alwang lugal, ding mag-bar exam, board exam, ding masakit at miki kapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kaya doon na lalapit ding maniga po kaya kayo. At tanggap ang damit mong kapasalamatan, ing kalam na ating utang alub, ababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, karelang darala, bansesen ing lugod na kaya kayo. Kapamilataning bendisyon iti, aga nakadasana ing pangako daking binyag na ikamo kabud ing karelang luguran at suiwan, anting Diyos, manggaman king alananga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. apo mamakalulu. Pakaluluwan mo kami. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupain tutu. Ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa, mi daune, umena kayo king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pabak po kaya kayo. Maya pabak po, among.
Makiramdam kayo, ing oras sa karapat-dapat. Ing aldoning kaligtasan, magbalik ka na luping Diyos, pangilagan ing makarapat, nanuwang bagay.